iyang kasidelia match yeng sabmatel program and Rahnwet Keilahn ayo program eu mapinsyong katakataw o kapkapesya ira kasampalakan mapitata ninlimatel Pohnpei Areu Keilahn ayo ong mulai and Rahnwet amoy at cungal sakratan kapun o wow dan pacengat menen sakratan kapun o wow kan perungan lapoy betal nan program and sujukan Rahnwet caitan kecil korangapan Soaipoad me kaunapta o alalti sang nan NGO Pasifika Renaissance YouTube channel o video watch perungan kaunapta sang Operation Pohnpei Historical Preservation o Director Takuya Nagaoka na uya Executive Director and NGO Pasifika Renaissance rakat o chorus pato ng program ng Rahnwet Keilahn ayo. Mas doon takusap Lenger Mie mana ka pomen makin fokus anu asam, dan mana ka kasilil men, mana ka tete men, o ime pilu ya kaunen wasakset, ime ya kaunen kusap. Teneu me mana ka men chuya, makin mau ki ese ya wasameli kasilil kan mimi. Eri kata-kata uye urano abrong atam mie Liemen memi Madolenihmw kacau peitak kota Madolenihmw eri ab uyata plani u memin chuang li menet eri ira winon chubene wasagis nan win Madolenihmw Remona rabanchu bena atene li me banchu ngo wata meniga silu sang meniga bukat den tuan patapate ka saleta merusik sang kacau peitak Lienkoasoar absereta meniga silu wat kutito Areu puiwasai raino gbenaya me rabanchu benaya Areu nan win Madolenihmw Nahnwaiso abseresang ekistolen Lenger cakayu wata buen markiyang liya iraban kawaliali kepenen meni kesiluwo liya ban kiyang Nahnwaiso ban kiyang liyo kesentolen Lenger erirar chuben Areu o kawaliali Tufseu bukat moren nan pungarai mau bener di emen ce pungki emen o tufseu ka kawali ale peseng nan pungara Nahnwaiso wata meni ke siluo alio wata na cakayu no ya kesentolen Lenger ai magareta Rahnwet Areu mare Lenger kin kap pok wasakset ko usap Lenger aong kausap Lenger soto Areu nan kausap wot me tolian puye kitene mana kapo so mas Nahnwaiso margilar tole Lenger si soto ken pokata ta kausap wot soto ken pokata Areu me tole Lenger milale renian so me Nahnwaiso purasang Areu Denap ko to isot parang eri meniga siluot lipabaset lipabamaro patar sa Keilahn am bitibesang wasagis parang eri tene mie olemen me selo kasang ant kotong parang sa uligan ant i olemenet makoto o
kataulu tilasang menike kusam parang kataulu lang Lenger. Ay magareta menike siluwat libabasit libabamaro patartra Keilahn terokum ay ninrak melel Lenger lel Rahnwet. Songs menike siluwat mi lel Rahnwet. Ewiya men katrinain pilmen kasan salong aramas. I katrepen Nahnwaiso Lenger watong menike siluwat Lienkoasoar. Ayeu kaswat pe margila to Lenger walang Madolenihmw. Makareta ko sabaro rapokopok maral Lenger leleto Rahnwet kamelele kit Lienkoasoar Lenger sesola kakpok tolol Lenger porque Nahnwaiso markelar and kak sansal kawuliali wat kawuliali tubusawat sang niya mente mau kita men ewiyaw nan bungan Nahnwaiso o Lienkoasoar limenet tene lile takmen ay mebilgareta utano menigawat letak magin saik nintuan patapatuat le kasaleta ay mete say motomot mepit wisikton meniga rokum me mimini meniga silu libabasit rokumun nansit libabamar rokumun nansap o patartra Keilahn sin rokomugis me egis uwe kinagis tiktik sang meniga riyawat o an kak sansal meniga siluwat mimi lele Rahnwet ayimet kalaman. Yaimet sebenarnya program and Rahnwet Keilahn ayo. Program eu mepinsyong kata-kata o kap-kapese direksambalakan mepidata nin lematai Pohnpei Sarawat Keilahn ayo ong muay and Rahnwet. Sebenarnya lug-lugace kupurakan ong nan program and Rahnwet Keilahn ayo mepangkin kaunapta nan wingkan mepang patroto kalangan dan kubur korus o kasilelia maingko.